Ashege WCW Jetagwo Baby T. Good morning Nagwajia na Stacy WCW. Happy WCW. Orahia na ta utana koma wega. Kidogo 1-2-1-2. Haya niodo wa checking microphone. You know. Nikiona kera ikarata kairetu. Ashoketia gigo. Happy WCW. Happy WCW to you. Uko salama. Ama. Ndioraira wega. Wega fio. Ngai ni akomenyereire. Wega mucokeria ngatho. Naribona ndenda kuria. Neguo. How was Australia? Was I going? We saw you. I saw you. Yajuge hapo. Kwa ndege. Ndani. Hapana kwa nje tu. Hakiri kakwambia ni wasoma kwa huzitumi vizuri. Adeda kwa kakalisi. Wewe na mafanzo wako. Wewe no sisi hamuzitumi vizuri lakini usijari. Kafogo itana koroda hadi kakalisi kaido iria ndirenda. Karibu sana. Thank you. WCW to all the ladies and good morning. Good morning, baby Tino Diremokenu. Yeah, I'm not happy. Nikki. Happy WCW. Happy to see you. Now, kila kida karetie ni riri. Reke jarie tu. Kwira gwatiriri ki ngoro gitihotanaga. Ndienderuo ni buraki. Ati ni womboka. Niwe Roja. Ndiendeikira haria ndiretha mbica ciaku. Buraki na miaka 27. Wewe na miaka 40. Arakwira ne womboka. Na ne wono airport. Niere. Na ndigekiraga ri. Urarakara. Roya mbica. Ndirakiuga gutikire sai for the next 3 weeks. To ndirakeigua Buraki na miaka 27. Nawe 40. Urarakara muno ne todo ajira ni murathie ri ni ndiraposti reke ndo nginya makwira safe skies. Save skies. Thank you. Yagioka haha ri ya ndiramenya turaingira nau niguo na ngwendaga guka mwena uyu warakara uyu niki gia kurakaria niwe gutura ni wathie na utire kundu thiete ndiraiga atia ni wambuka ndiraura u murandika haria Facebook atia at goodbye guys. You have to go back to school. Ona no ngiendakaria runi ni njagirwo ni kuhera na miaka yaku ndĩrandĩka atia goodbye guys. ndĩreciria you and thirikari yo same aca no akirugura agwire ũguo mũrokĩra mũgeka maũndũ mũgeciria rĩu nawe ni urerwo ni buraki ena miaka 27 wewe na 40 atha ici nĩũraire wega ni ndaire wega no ndĩrariga gwatiriri he wagĩthi na kambagi kaigana atia ũrĩa tũrarĩ nake ararĩ nacio hau ai na tari na bagi we no ũrahana ta ũrathi mabagi make nĩ maroneka kũrĩa thutha we rĩ mandĩkĩtwo rĩtwa rĩake ti make ona nĩ ndamaka nĩ nyonaga ta wĩ mũndũ mũgima no nĩ ndamaka nĩ koragwo ndĩ sawa no rĩu nĩ ngwĩtĩkĩtie mũno Buraki aranjĩra atia atĩ thiĩ ona tũrathi na baby top nĩ hĩndĩ twĩ ena airport miaka igana 27 we 40 anyway ona Johnson ipo warahũrĩra karibu sana anjĩra Muthoni omboka nĩ mũgagĩthũkũma ũcoka gũkuona haha wetereirio bithi Januari aikoragwo nĩguo mũgethaga mbeca nĩ mũgagĩthũkũma basa arathi pompo nĩ agĩthome tũrĩ o gũkũ tũkĩhara ciene niĩ njoke make mũno nguonete haha athuri arĩa magatwara indo nĩ aya Mbogo Johnson Buraki arakwĩra waingĩra ndege ena mĩaka 27 nawe 40 we nĩwe wetereirwo nĩ bũrũri mũgima ũtare ici nĩcio hakiri iria andũ maratũmĩra ciakwa ciaku ũrerwo baby T nĩ athi Australia nĩgetha nĩ njokire ũtukũ ũguo is the fastest moving object then is the plane just to make you happy. A very good morning. Good morning, baby T. Good to see you, baby guy. Good to see you. Happy
WCW. Thank you. You looking fine? Thank you. Igoro ria maundu mothe. Wi muthaka rucine rwa muthi. Ndakira ni gukuona. Ndakira ni gukuona na ino itagwo ati ino ko complete. Cut complete. Ndukinjira happy WCW ngoro yaku ikiiganire. Happy WCW. Thank you baby T. Oh, hatha iso hiana atia. Wana muthikiriria. Ndiye na kaoru kaina tumenyereire. Kaina kumenyereire. Na ndeire wega pio. Yes. Mathaa mugwanja na nikiona umuthi ndokira ndi ready nigetha tucanjamuke. Karibu sana. Asanti. Riu ndirehoka maundu ni mega. Tukirikia kuriha biru imwe igiri. Utwire kana gukiri cai. Ukitwire kana ni wa buraki. Kana ni uriko gugikorwo wi kuo. Cai ni tuguthogothania. Cai uthogothanie. Maundu makorwo me sawa sawa. Na tugagikena muno ni ndikire na uru na ni ndakinya wega na hwae ni ndirathire kundu gwitagwo Salvid turaina ba ya Australia Kiambu Road kware kwa Saimo na Karani Saimo wake unit sako na turarenga keki ya mundu gwitwo Beni Githae na riothe mareyumiririe kou turarenga keki na njira njega. Ngai amarathime muno. Amen. Ndironire Roy Scheme, Martin Janet, Sir James, Mushebe. For the first time, ndiona dada Sarah. Okay, the birthday. I know what Joyce wa mama. Acio the ginya buru, Kigomo wa Kafura, Samido, Karago, all the toka mashokeri ya gatho. Brandon, thank you so much. And of course, turage celebrate my dear brother. Modo gwitwo Ben Githae. Mungu nisaidie kunyamazanga. Agiko ni ndiroi wina kuu no nani Salvid ri. Next. Yes. Modo gwitwo Regina ni aradakaririe muno. Regina which? Aganewe. Ni aranegenirie. Niki? Ni mundu ri wanegenie foshu ati ni kuria tuirio tunini ni roja. Wakeri ni aganewe. Kurai na kukubahati. Ya matumbi na kosokoso ndoma na karakara. Irari ndukanie. Regina athomagire. Niki? Mena reu mashabiki agugithogothani yani Lawrence na mumenya Jane. Ati ugiririo citikana ati uguo. Ugionia ati gaida na ni ndare tuirio toko danina. Ugire tunini uguo ati ndo arabete kuria sinia ngima. Nejata yanga. Regina ndonagia gaida. Ugire tuirio tuigana uguo ati. Nena butu. Ndari aruta iria cia nduperi. Ugire irio cigana uguo ati Muthoni. Na we mundu mugima shwari. Aranegena tondu we ni uraria tuirio tunini. Ati ni ndirarire kaguru ka nguku. Na we uraria kuringaru na gwibanga ni undu wa mwiri. Na ndirakinyete njugete ndi muhotu muno kwina irio. Riu Mucembe arakihiuha arakindutira wira uria akindutire arakihe kaguru ka nguku. Riu ndirenda kaguru na kamutungo. Ohoro ucio ni urakaritie mundu gwitwo Regina muno. No ndarakire na uru. Ndeciria ni kuringana na uria arambite gutharikira. No nake ri githete ndigwa akiuga arenda kugia mwiri ta waku. Mena ri ndukimwire angiria thani ngima ya sinia. Goko sinia hatire kindu kingicenjia thiini wa mwiri wake. No ndakire na uru na ndiragitumwo ngeithi na turagia na kahinda kega na kega makiria. Twina cai ndirenda cai turehe biru. Yes. Na wabe uturehe biru ya Amako. Ke twabe tuingire thiini wa biru na ihenya. Yes. Nigetha ngorwo ndeciria kuria cai ukuma. No nduri waga. Ona gathenge karari ku. Ni karokite? Endi. Ne aroyaga video. O endi gathenge. Araigua kwina andu metitwo. Birthday. Nena rwimbo rweru. Arangeci ni mekite wega. Aramoya hothe. Ona getha agekira video ini yake to clip. Mundu mugi. Ruyire macerembo. Ucio ni mundu mugi. Ayute tawira mugi muno. Aina camera red. Ire Martin Janet. Ucio mundu mugi. Ucio mundu atumira mutwe. Rwena inyende de Sara angao kamuthuri kare maktaga nako angao kila mtu eko keki icio nicio hakirire thirikari irabatara na maragĩruta wĩra mwega he andũ marageretie gũbanga birthday ona oi no ndĩnaingĩrana nĩ ũgũtũhe nĩ ngũmũhaici Reta chai. Yes, ne
Itharia China Tea Master. Ukiri kuhe kaundu kamwire turia ndiratangathaga wa cukuru ya kamacaria niguo thie Itharia ne ukunywe kati oyo ne gutire ginya birika dina gekua ne gona to igana gathuki haya ne Itharia China Tea Master utokuringaringa ki haya ne Itharia China Tea Master ukireherwo ne tukaigira mwe ginya cai no cai no guthogothania tukaigira mwe ginya gwa cai na no ndonywe ginya na matemo nie ala hatari chai kwa mkutasari mundu gwitwo Senator Samson Cherargei kuga andu 500,000 ni mamutumeire emails haya mone matemo Esther Passaris kwira anake mujiheshimu na tukirekereria muiretu Kuruirwo chai kwa chai yenyewe sasa Muthoni FC mundu witwo 1 Cherargei ni ugite hindi no maraugire miaka ino mugwanja ehitukio no no araugire na motion iyo arauga andu 500,000 ne matumete email kuga ni marauga mukono horo cio uhoro rio wekwo thuthuria koratuika emails ici nyingi ikuringana nake no witumeire ata irona kasumete macinani itumetwo ni andu akuma miaka 60 nginya 90 Dekorone kaga email ciumete kwiruja na ingi kwe moikari aria matoi kinya email ni ndu and moving on to other stories on the side wa mathogothanio Oria niguo tukunywa negatha hindi ingi andu maithirie ciao mind your own business Mungu nisaidia kunyamaza it will bring you less confusion yes right Esther Passaris ni aritie akera anake Gen Z muniheshimu na mujiheshimu nikibeka ata kuma riria maheirwo namba yake ndire waituka mageithio thutha uyu ni macokete kuingira inbox yake makamutumira mbica maramutumira mbica inbox uguo matario naki ni gitumiro tondu igwa ni nyingi anake acithiete through akanoga wirauga ndamuthaitha anake tigai kundumira mbica cianyu tigai kundumira ringi mwihei gitio nie ndi mukorera miaka 60 muranjuria ki aigo cio ndio turenda tunataka wewe mukora miaka 60 ukora miaka 60 Matira tuma mwiri wothe matuma kuma njohero ginya hairu-ini turia tutumagwo ati Telegram no ni ndikoragwo Telegram ndukanaingire Telegram ndukanathie kuu nikuo maundu mothe moru makoragwo riu maratuma ciothe na riu angiri ni ogi nui no arakare acirekererie kana rekere muceneneko tona kuna andu maramwiraga atiriri we Esther rekereria nyamu rekereria nyamu arera anake mamuhe gitio miaka yake ni 60 ciana ciake ni nenehire nake kuria uguo nicikirio hiki na ni maratuma mbica marang'eng'ana riu agiko mundu ena miaka 60 na ciana ciake ni cina ciana ithu ti cucu ucio ni cucu matige guteca cucu na kumutumira mbica ciao ucio niguo horo uria uri kuo tukirikiria cai uyu mathogothanio
Ndumerute kwaragia ma. Sayo mathogothanio. Kidogo tunakuingilia sasa kwenye chai yenyewe. Hii chai ni ya jangiri dosi. Kimoda herself. Kumbuka huu Kimoda last week yote amekuwa kitrend. And now she's trending again. Why? Kimoda alionekana kwenye airport akisindikiza machinery zake. Kumbuka hizi machinery zimetrainiwa kutumia korobosta aina ya gitaa. Mbarefe pamoja na accordion. Kimoda herself tunamuona pale kwenye airport akiwave, kuwave na kuambia machinery zake, kwaherini, tutaonana mkirudi. Kumbukeni ni siku 3 na wangoja. Kidogo vita ikaibuka. Upande mwingine tunamuona Weng kwa jina Turban Guy wa education. Upande mwingine tunamuona Kenothia aka Samaido. Na pale katikati tunamuona Kimoda herself ako stranded kwa airport. Kuna shangaa nani ataenda na yeye? Nani atachunga mali ya machinery himself? Sasa unasema ati nilienda bwana. Sasa vita ilibuka hapo sasa. Wale walijua hajaenda wakajitokelezea na kuanza kupost picha zao kama wamelaliwa na Kimoda herself aka Baby T. Kidogo tunamuona the Turban Guy akakimbia studio na kulirizi wimbo. Tuabatia imahoya. Netole abatia ihoya baba. Onakara ikono wangu ito muraka baba reke ndimuroragire. Upande mwingine na yeye jamaa anaitwa Samaido ama Samma Pesa. Anasema niachieni mimi hata nimeumia mkono. Hakuna kitu kubwa mimi naweza fanya. Na sina lolote. Si mnyama. Si nani. Na mlisikia kwamba nilivunjikia ndani ya gari. Turban Guy anasema niachieni, nitamtetea awe kwa billboard. Tafadhali niachieni mimi kama Turban Guy. Upande mwingine Samma Pesa ama Samaido na yeye anakuja kujitetea. Mimi si mnaonaga niliachana na orphanage. Na safari za majuu nimekata. Niachieni tafadhali. Upande mwingine naye Turban Guy anakuja. Si mnajua mimi nalianga. Anatamtetea pia yake kwa billboard. Please. Simuona nilitetea watu. Niko dala. Please mnajua mimi Turban na alafu tutakuwa tunatukua pesa ya tap share. Simu unajua mimi nikisikana na hizo siku 3 ni tap share pale tokotiki.
Na pia aki andu a Ngai papatie ihoya tondu turi apatie tondu nie mwahe uyu thiku icio ithatu no nginya ekirwo billboard. Samaido upande mwingine. Akaanza kusema si mnajua pia mimi ni mskari. Na masinari zikirudi niziweke ndani. Na hapo ndio Kimoda Haseof kama fisi karibu anarudiwe akasaidiwa na Roja. Moja kwa moja hadi kwa Triple S na kufungiwa mlango na nje tono wa umeo nake. Aya. Umuthi. Ni ndona message. Aligogewa, atarogorodewa, akanogorodewa. Ginya bote. Ginya bote akenda gukati. Ukorora. Ndiko icio ithatu. Ginya mora wa furniture. Ginya mora naranyandikagira. Na nera postete. Hi Biru, karibuni sana. Tuko town. Waliosafiri wasafiri na wabeberushe bendera ya Kenya. Yes. Huko Australia. Swali moja dada. Yes. Wewe ungetaka ukiwa umesimama hapo umekalia hapo ukijitetea ungependa kugongewa pande gani? Sisi. Nige. Tuko kwa mtambo. Nimeshika na meno. Nilikuwa na jibu. Nimeshika na meno. Upande huu kuna taban guy. Jitetee. Rwanyi tore dreda. Rewa. Turakwira mama. Gikira biru ino. Giki kia gukurakia. Ndwakuga. Saa 24. Thank you so much. Tukirugia itha he mwana ndiratangathite guku. Jacqueline wa Goigicuru. Yes. Rige na meka 19 wa Kamacharia Girls. Na ngiuga ni twikire ndaraigwa wega uguo Friday na shosho wake muiyera na muthenya wa Saturday agithi kurona negetha atwaro thibitari shosho wao gikora ndari ku. Na hau ni ndaheanire karugano gakwa. Korea riu tumiaka tou tugiaga ciana. Aire tuona kanana ke. Na ngiana tari horo wa itheru. Na ngiuga hare ni tuiguanire na Roja. Ni hare nake donire ni aregeza. Ni agwa. Ngiugona ciari ni makwenda marore horo wa parenting. Yes. Na ciana ici riu especially that age yes. is very sensitive. Vulnerable. Very vulnerable. Yes. Tondu ciana ni cirecokia ciana ni cicokagia urenda kurera age ni uria twarerirwo ni Roja. Yes. It is impossible. Ito ni macenjetie na mundu ni macenjetie muno. Ngiatha no uria twathagwo ni moyi. Mutingithii uguo na ni turona twikuo. Especially aciari. Can you imagine this girl? Ona riria ndaugaga corona ni araigua guoya ni andike haha ni ngamucokia ni ngamutwara na ndimutetere. Ta imagine arakorirwo ruu rwa mathio. Emuku. She was to sit for exams on Monday. Mahatiri no mungenga no cio munene muno ni wa mbere ngi understand mwana taraya ni kana cio unge wa ijino you know we are there tutige guthie feast to you what it is very sad gahe family yo pole nyingi na your brother ni mwana wa brother yake na shosho wao cio raikara na mwana wake na it's a lesson turerehe andu makuhota kudina horo wa kaiji kau you know alimu aejeo na aciari there's a gap nikorona kwena a very big gap between Gen Z and maybe their parents we need to get somewhere tondu riu
ciĩko ici nĩ ciana ici nĩ ciregera ngero ona he kangĩ ka class 7 keria kuita na tũgĩthomerwo o ha mohoro-inĩ koguo it is very sad, very very sad. No did I insist parenting how no nginya tũkururĩre is very crucial and critical. Tũrũgĩtha tũcokererie kana gaka